Kani Gadiga Pati CTV. Henin kasngi ka khatsau terik ubnai leber katna chipai jong ka Assam Rifles kala penha perdana ya ke lempung ya kop lekai football kabala tim kum ka Assam Rifles Invitational Football Cup kabala pelong Hajiwala Nehru Stadium Shillong. Hakani kasnem ru ya ka nam la do lara da kunhon jong ka Assam Rifle kabana lajkor hadin bagla pelim no ya ka Laos Atun Sports Club the South Goal Lanot. Hakani je kon final kirang ilakai ka Assam Rifle kila la sha ban pedi ya ka sab ilakai nadu ka basdang patang hak kelas step kani kan hon klayo thap hadu argor lingba urang ilakai baskmat umoya hakaminet ke basau perhadin kani lingba ka penalty ya ka balasun do mani chetri ubalayo ru ya ka nam golden boot bala thap khandai gol hakani ke lempong hak kalami ru kani kan hon ka Assam Rifles klayo ban thap biang sa argol lingba uthring butia bat umoya namar ba ka Assam Rifle kala beteng ya ka jingyo ara ya ka nam la do hakani ke lempong kumta ki bor penya iklas sam no ya ka kusnam da ka pisa ka bakot arlak tingka hapadeng borok ki khat khandai tali ken hon ki balawan simenta hakani ke lempong kum simenta ban aiman siem yakini ken hon bakin peteng ban wan simenta hakani ke lempong ya ka nam best goalkeeper layo da usamla banchan langsten na ka ken hon Laos Atun Sports Club kat ba umilan si Kongstia layo ya ka nam best player Kani Gadiga Pati CTV.